Vegetativno razmnožavanje biljaka. Ovo je ovde krompir koji je proklijao, što kaže narod, odnosno pustio korenje i pustio neka stabolca, grančice i listove. Odlično pokazuje šta je to vegetativno razmnožavanje biljaka. Ali, ajde da krenemo od početka. Kako od jednog odraslog drveta, odnosno odrasle biljke, možemo dobiti novu mladu biljku? Potrebno nam je plod, zbog čega? Zbog semena. Odakle to seme tu? Pa to je beše ona priča nakon oprašivanja cvetova, prenošenja polena sa prašnika na tučak, dolazi do oprašivanja, pa zatim oplođenja, odnosno suština je u spajanju muške i ženske polne ćelije, nakon čega nastaje seme i plod, a iz tog ploda, odnosno iz tog semena, izrasta nova biljka. I cijela ova priča zove se polno razmnožavanje, ali ovo danas nije priča o tome. Dakle, ponavljamo pitanje, kako od jedne odrasle biljke možemo dobiti novu mladu biljku? Pomoću njenih delova koji inače nisu predviđeni za razmnožavanje. Znate, to je ona priča kada mama, baka, tetka odu kod komšinice na kafu, pa kaže, joj, komšinka, što ti imaš lepo cveće, aj mi daj jedan pelcer. Taj pelcer je upravo neki delić biljke, na primjer, grančica jedna koja ima pupoljke na sebi, koju kada mama, baka ili tetka stave malo u vodu, ona pusti neke korenčiće, posle toga prebace u saksiju i ona ima praktično istu tu biljku, samo na drugom mestu. I to se zove vegetativno razmnožavanje. Sada malo pojasnimo ove reči vegetativno, reproduktivno, koje mogu da zvuče rogobatno ili teško za pamćenje. Ovde imamo jednu biljku sa označenim svim delovima. Znači, list, stabljika, cvet, koren, seme, plod, cvet. Neki od ovih su vegetativni, neki reproduktivni organi. Vaš zadatak može biti da razvrstate u grupe koji su vegetativni, koji su reproduktivni, pa u tom smislu sad možete pritisnuti pauzu. A posle pauze vidimo da su vegetativni organi koren, stablo i list, a reproduktivni cvet, plod i seme. Pa su ovi vegetativni zaduženi za vegetativno razmnožavanje, a reproduktivni za polno razmnožavanje. Sad, pomoću čega se biljke vegetativno razmnožavaju, to su razne varijante stabla. Ovde imamo lukovicu koja je neko podzemno stablo koje je preobličeno i izobličeno i služi za čuvanje hranljivih materija koje mi vrlo rado stavimo u šerpu. I kad tako duže malo stoji luk, sigurno ste videli da on krene, opet što kažu u narodu, da klija, da raste mladi luk iz njega. Ili, na primjer, stolone. Što su stolone? To je odličan primjer za to je jagoda, pa sad ima jagodica svoje stabolce, ima svoje listiće i svoj koren, ali ima i ovde neki sa strane, to su na ovoj slici ove roze kao grančice, koje idu na sve strane od ove jedne glavne, da kažem, jagode. I kada te stolone dotaknu zemlju i tako ostanu neko vreme, one na tom mestu, to stablo, počne da pušta korenje i da izrasta i da raste lišće odatle i tako se u stvari jagoda širi po voćnjaku. Krtola, krompir, takođe neka varijanta podzemnog stabla, koja na svojim okcima krene jednostavno u jednom trenutku kada su uslovi povoljni, znači ako ima dovoljno vlagi, kad taj krompir stoji, a ono krene da niče iz njega nova biljka. I rizom je još jedna varijanta stabla, koja ovako horizontalno stoji, takođe čuva hranljive materije i on sam rastući, jednostavno iz njega kreću da niču ova, da kažem, prava stabla, odnosno stabla kao što smo i uobičajeno i listovi, iz njega niču i izlaze na površinu zemlje. Sad, zahvaljujući tim svim osobinama biljaka, da one praktično iz svojih vegetativnih organa, odnosno iz stabla, mogu da dalje razviju čitavu biljku, čovjek je to iskoristio za kalemljenje. Pa, na primjer, uzme tako voćku jednu, pa je preseče i onda uzme grančice od neke druge voćke, ali mora da vodi računa da budu ovako savršeno, jako lepo isečene, iskošeno i sad ima varijante, znači ovako sa dve, pa onda da ovako dva veće grančice, odnosno dva veća stabla uklapa na razne načine, posle toga ih on sve onako upakuje, uveže, kao da im zavije ranu, jer praktično jeste napravio ranu na biljci i sada da je zavije, nekada je korišćena balega i krpa, zato što ta balega bila je hranljiva, a sada ima kalemarski vosak. Evo, ovde se vidi kalemarski vosak, znači kako je ovo jedno veliko stablo presečeno, a umetnuto je više malih. Ali zašto čovek to uopšte radi? Pa zato da bi poboljšao osobine biljaka. U kom smislu? Pa recimo, džanari, kašljivciga.
je vrlo otporna i u nekim krajevima Srbije na džanariku nakaleme, na primer, kajsiju. Kajsija ima divne plodove, odličnu aromu, mirišljave, ali je nekako krhka i slaba i lakše propadne. A džanarika je čvrsto, divlja i onda lepo seljaci uzmu na džanariku, nakaleme kajsiju i imaju jednu otpornu kajsiju.